Žena počinje da misli da imam neki problem. Pre nekoliko dana naručio sam još jednu društvenu igru. Dobrodošli nazad na tablu, a danas otvaramo World of Tanks Rush. World of Tanks Rush, što se cene tiče, kreće se od 2000 dinara pa sve do 3800. Moja kopija, međutim, je došla sa Facebook grupe trgovina društvenim igrama i bila je okačena za 1000 dinara. Uz dostavu od 500 i dalje sam ušparao 500 kinti. Razlog zašto je bila jeftinija je zato što je skinuta folija sa samog pakovanja, ali ne brinite, karte su i dalje u fabričkom stanju i otvorit ćemo ih danas prvi put. Kao što vidite, igru je prodavac pakovao na običnu kesu, a evo kako izgleda sama kutija. Ispreda i sa strane kutije stoje ista 4 logova. World of Tanks Rush, koji koristi simbol online igrice, to je logo igre, Wargaming.net, to je studio koji stoji iza online igrice World of Tanks, Hobby World, to je izdavačka kuća koja zapravo štampa igru, i Darkwood, to je srpski studio koji igru 2017. zapravo preveo na naš jezik. Prva stvar koja nas dočekuje kada otvorimo pakovanje jesu sama pravila. Knjiga jeste malo deblja nego što sam očekivao kada sam prvi put video kako se igra sam Rush, ali jedan od razloga se sigurno može pripisati kraju uputstva, gde stoji lista pitanja i odgovora najčešćih spornih situacija. Samo uputstvo je dobrog kvaliteta, ima mnoštvo ilustracija, ali lično jezik kojim se objašnjavaju pravila meni nije dobro legao. Hvatao sam sebe da moram da upregnem moždane vijuge kako bih razumeo određene rečenice. Da li je ovo do samog prevoda sa ruskog, ili sam samo ja glup, još uvijek ne znam. Zatim imamo i same karte. Dolaze u 5 tuca, od kojih su 4 vakumirane u foliju, a 5 je u ziplock kesici. Razlog zašto je jedan špil karata u ziplocku ne znam, tim pre što karte nisu zapravo raspoređene po tipovima i funkcijama, već su sve izmešane po špilovima. Jedini razlog koji vidim jeste taj što igra dolazi uz 212 karata, a u kesici ih je 12, što znači da su ostale vakumirane i raspoređene u špilovima po 50. Najzad imamo i poklon kod za nove igrače koji je kao važio do 2019. Ja sam baš prošle nedelje koristio par kodova tobože istekli 2022. Tako da evo koda pa ko prvi devojci i njemu devojka. Kada izvučemo kartonski uložak, vidimo da ispod nema ničega. Kutija je veća nego što je potrebno. Klasika, zar ne? Kada otvorimo ziplock kesicu, unutra nalazimo 12 karata kao što pomenuh. Tu su karte pojačanja sa kojima igrači počinju. One su označene ovom zastavicom na dnu. Tu je i karta istraživanja koja je označena lupicom. Evo ih i podsjetnici, koji svaki igrač dobija da bi se podsjetio šta koja veština radi. Tu je i karta koja označava prvog igrača, iste s obe strane. I karte groblje gdje se odlažu karte koje su gotove sa učešćem u igri. Oprostite za uglove i što mašim kameru, malo sam nesposoban. Dok u pozadini pevac kukuriče, a ja se zlopatim s ovom prvom kesicom karata, zamolio bih vas da ako vam se sviđa sadržaj koji ste do sada vidjeli, lupite jedan like, mnogo nam znači, i pretplatite se na kanal ako vas zanima još sadržaja o društvenim igrama. Sve karte su od pozadi iste osim 2 groblja i karte za prvog igrača. Tu je logo igre na nekoj metalnoj površini. Ovaj špil sadrži samo karte vozila, karte koje se kupuju i koriste u igri, i tu su vozila iz svih nacija. Otvorit ćemo odmah i drugo pakovanje, a u drugom pakovanju također se nalazi još vozila. Za sve vas veterane World of Tanks online igrice, vozila se dele u poznatih 5 kategorija. Lake tenkove, srednje tenkove, teške tenkove, artiljeriju i lovce. Međutim, World of Tanks Rush uvodi sljedeću kategoriju, krug. Tu su transportna vozila, pešadija i pomoćna artiljerija. Špil koji sada otvaramo sadrži karte sa medaljama. Medalje se stiču uništenjem protivničkog vozila. One pripadaju zemljama odakle vozila u igri potiču, Sovjetskom savezu, Nemačkoj, Francuskoj i Americi, što se da vidjeti po zastavi u pozadini. Za detaljan prikaz kako se zapravo igra World of Tanks Rush, kao i za našu recenziju koliko je dobra ova igra, pretplatite se na kanal. Za svaku od 4 zemlje postoje i ove karte koje dodeljuju 2 medalje igraču koji ih osvoji. Razlog zašto one postoje je da ako uništite 2 vozila u vašem potezu, uzmete jednu kartu umjesto 2 i tako ih ima više u opticiju za ostale igrače. Ispod sovjetskih medalja nalazimo još karate istraživanja, kao one iz ziplock kesice, a tu su i vojnici sa binokularima, karte koje predstavljaju baze.
ispod baza su inženjeri koji daruju jedan resurs, a posle su tu i zasluge. Ove maslinasto-zelene karte su ciljevi koji na kraju igre najboljim igračima daju dodatne medalje. E sad, dok ja izvrtim preostale zasluge i otvaram poslednji špil, odmah da kažem vama koji niste upoznati sa preozbiljnom nomenklaturom klasne kategorizacije vozila iz online igrice. Sve karte, nebitno kako se zovu i kakve ilustracije imaju, dele se po jačini napada i odbrane. Karo napada i brani se na 1, trogao i kvadrat napadaju na 2, brane se na 1, dve crte napadaju na 1, brane se na 2, dok narančaste 3 crte napadaju i brane se na 2, to jest to su najjače karte. Kod krugova, vrednosti i odbrane i napada variraju između 0 i 1. Osim toga, treba uvijek da imate u vidu da karte mogu da pripadaju samo jednoj od nacija, Nemačkoj, Francuskoj, Americi ili Sovjetskom savezu. Osim vrednosti napada i odbrane kao i kategoriji, koje su izražene u desnom gornjem uglu, levo dole imate cijenu karte u zlatnicima. Naspram nje u desnom donjem uglu stoji vrednost ilustrovana kanisterom goriva. To je broj zlatnika koju vam karta daje ako nju koristite za kupovinu. A neke karte po sredini dna imaju kružić sa simbolom. To je veština čije značenje i uputstvo kako se koristi svi igrači imaju na svojim podsjetnicima. Dakle, ilustracije i nazivi karata su nebitni za igranje Rasha, a upravo to su, uz pojedine pojmove, jedine sličnosti sa online igricom. U prevodu, igranje World of Tanks online igrice nije neophodno za igranje Rasha. To bi bilo to otvaranje World of Tanks Rasha. Hvala vam mnogo na pažnji. Ako imate neki predlog ili kritiku, ostavite nam komentar dole. Od nas za sad toliko, a mi se vidimo sljedećeg petka kada su na tabli ekskluzivni mačići. Srećno igranje, želimo vam šestice i džokere!